we present Dangerous Streets, a live documentary coming soon. South Africa is one of the most violent democracies due to its exceptionally high rates of violent crime and murders. Now, the Drug Enforcement Agency NPO Street Crimes Unit is working alongside law enforcement to combat crime. Put your hands like it! Put it like I see it! Hy is gesluit voor van buite af met ketTINGs. Albei is gesluit voor van buite af met ketTINGs. Ja, maybe la road is so. Ja, la comandante po. Manga upgrade la sto. Crystal Roof. All right. Goed gaan. Do they need this paperwork or do we keep it? Het julle die warrants nog nodig? Wil jy die warrant sê? Ek het dit op my computer. Ja, ek het dit op die foon maar. Ja, maar daar's 4 van hulle. Dis al die warrants basies. Ja, Ja, ek sien Ja, kom. En dan is daar ja, dis basies net. Daar's net. Wat ek sal doen, ek het kontak met die korrektief. Ek sal hulle kontak. Blykbaar sê hulle hy daar's ook 'n backup daar. Ja. Ja, Ja, ons het opgelaas vir die wysheid. Jy sal net daai anders sal jou kontak. Asseblief. Oops, we done it again.